Posebno ljudi moje emisije i u ovom klipu pričamo o tome kako je umro Đorđe Balašević. Jedan fun fact pre ove teme je taj da u pesmi Boža zvani Pub jedan deo ide: jednom se karto s nekim ruskim emigrantom, taj je bio lihvar bogat kao knez. Jednom se karto s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar bogat kao knez. E sada, većina stranica i svi misle da kaže bogat kao knez, ali on kaže bogat kao krez. Krez je bio kralj antičke Lidije koji je radio sa kovanim novcem i uglavnom bio je bogat i zbog njegovog izuzetno velikog bogatstva i dan danas u velikom broju jezika koristi izreka bogat kao krez. To je to, a sada se vraćamo na temu kako je umro Đorđe Balašević. Đorđe Balašević je bio jugoslovenski srpski pesnik koji je preminuo u 67. godini života od posljedice koronavirusa. Zašto se ovom pevaču život završio u 67. godini, ostaće misterij. Ja inače pevam na svom maternjem hrvatskom jeziku, ali postoji jedan problem mali u svemu tome. Ja govorim jednu iskvarenu verziju hrvatskog, takozvani srpski.